Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Tourism Minister Pilarin pui chuan chaltang tourist lots chu 5-star hotel ani theina turin midang kotahlan outsource antum ti asoi Lunglei Mizoram Polytechnic zirlai te chu an institution building pasari sarkarin lo mana peklo wanga kotin naktu ka akaldona wangin voin khan zirlai te an institution multipurpose hall an in thiar lut Justice Sanjeev Khana chu voin khan Chief Justice of India somnga pakhat na atan rimna thutiam tira laklu ani Jharkhand in than thau khatna campaign hun chu voin tlai khana top Tourism Minister Pilarin pui chuan chaltang tourist lots chu 5-star hotel ani theina turin midang kotahlan outsource antum ti asoi voina Aizawl press kapa chanchumumi ti akomna het hui sein minister chuan khwal jinte ta na masona rural tha nei turin na sataka ma anlak thwa soya Mizoram chu state pakhat ni vereng ruanga 5-star hotel nei lo chu avei thu soim plenary meeting ne business summit lian tham dong ve tur point state in munma ane lo chu boi thla ka hetiang hi Mizoram din hun ani line hotel chain lian tak tak ten Mizoram 5-star hotel din tu in andora chaltlang tourist lots chu 5-star hotel ani theinan outsource mai turin ma anata ti asoi ani hotel chain lian tak tak ten Mizoram 5-star hotel din an du thu offer te po kan hmu boka chu wangin chaltlang tourist lodge hi 5-star hotel ani theina tura outsource mai turin ma kan lata ani Minister chuan hemia tan hen ti turang angte anti fel nual to thu soya tuna hin bongruan nei sa te ahlutna hria chena ngaya wangin achut na thok turi PWD department ngen anni thu asoi bok ani Minister chuan tuna hin project rang pilgrimage le heritage tourism ti sang tuna turte meeting ne conference lian Mizoram na than ve thina tur project te ecotourism site tourist te mamo siam na turte bertlang tourist resort che thana turte state chung thil siam chwa zor na tur Aizawl hat baka PM ekta mo le adangte an boy pui mek thu soibok ani Tourism Minister Pilarin pui chuan tun thani sompali tangni sompruk thenga lungle li tlang pui music festival atan in boss na kalpui zelani thu soin festival chim turin Mizoram mi puite som voina Aizawl press kapa chanchumumi te akomna minister chuan he thui soin leitlang pui music festival a hunman dan tur soya ni sompali a honani anga traditional day manani tur thu soin ni na bit contest nei ani anga ni thumna zai thiam te an phone khom don ani festival a hian museum of leitlang pui history siamani don thu soibok ani Department how to ten chamitan shil danin he festival atan he Ministry of Tourism atangin cheng noi somni panga NEC atangin cheng noi somle an department sumatangin cheng noi nga awain cheng noi somli an nei mek thule state sarkar a cheng noi somni dilbel mek ani thuan soi ani Central way me chuan vein khan Myanmar boya wanga zona thak ral tlan Manipur zela shen mek te chu Mizorama lak chhon the dan kong dap turin Home Minister Puke Sabdanga angen Central way ma shuai tu te hian president pulan ma chona hovin Home Minister pisan lenga tun hnaya saphet ko tarsway me champhai hom chunga Myanmar ral tlan te khosakna in chu sarkar lamin anman atul don tak wangin relief camp thara sakna tur DMNR Department of Sense tur sum an dilna lekha DMNR Minister hnen hanan theluta Minister chon thil chul takani thule tha ati thulo shila arang theang beram malak dan tu relim committee ko ani tur thua shila Myanmar boy wanga zona thakra tan mi engemo zat Manipur zel shen mekte Mizoram lama lak chhon the dan kong dap tur central wemeng na pa police lam how tu tenem malak dan tur ano soi how tur thuina lo changani central wema shoi tu te hian village profile application Leyland Consulting Private Limited an siam tir chung chang Home Minister in soipui boka Home Minister hian senso ngai bel tur awmani point arang theng bera man the pe ni se lo ti am tun hnaya Zulai Paul pakhat shruai tu man anom chung changa dan chunga leng tu ma anom lo thule heti rola he thil thlanga wanga Mizoram Zulai Paul le shruai tu te inkara te sarkar lam ne na inkara te po borok thalo omlo tura ramle nam ngai tu na film tak ne na kalpuya tul anti thu te an soi ho ani Lunglei Mizoram Polytechnic Bizirlai te chu an institution building pasari sarkarin lo man apek lo wanga courtin naktu ka kaltura Lunglei police a shetir angin voin khan zirlai te chu an institution multipurpose hall an in thiar luta zirlai te hi tun kan ni lai ne exam turani a
voin khan Mizoram Polytechnic principal le MSU lunglei hruai tu tem kota zangai na andil la amaro chu kot hi athua atol kir don nin kan correspondent chon soi ani lungle kan correspondent report ilonga thlang u Mizoram Polytechnic lungleya building pasari set mai chu ram nei tu te hne na lu aman pek lo ani chungchanga ko chon thurem na ti chukin police te kalturin atia police te kaltura ti hi November ni som pani kilomita ni hemi chungchanga hian kan palai chuanin police te thilom dana zota police te chuan ko thurem na angin naktu ni som pani hian Polytechnica building pasari set chu kal antuma chabi po ko ta thelu hal antum ti an soyani heti lai hian Polytechnic zilai te chuanin ni lai ni hian exam an nei don ani hemi chungchanga hian an institutional thunei tu te chun exam ti buai lo a panga ta kalpui antum ti an soi ve thunga chuting ani thenan chun voin khan main building atang ten an bungro then khatte an multipurpose hall te an thir chuak in an dalut vele thung ani thangming lian ren thei akashvani news lunglei kan correspondent soidanin principal hluile he institutiona andin tira tanga lecturer thok engineer choma soma chon atho chung jong khan mimorama institution hian building an sak thu hriat do thule ram ho man thinna an dona hriat do thu soi thung ani Mizoram Tourism Board sai Mizoram District in ten elna tour itinerary creation competition na Serchhip District zone noman pakhatna donga voin khan additional DC pularin zola ka ishroin alomna hun board sai ni DC pupol el khumana manpui ani voin khan Serchhip DC pisapui hola Serchhip DC pupol el khumovin alomna an board sai Serchhip DC chuan tour itinerary creation competition na Serchhip District in Loman pakhatna adong chu DC office cha unilo Serchhip District mi poitan lotin ro pui takanetia e competition na Loman pakhatna dong thei tura tha tho tu zong chunga lom tu seni kuanu duan saksa mun poimo tak takan nei te chu an tilar thiama khwalzin local piang te an don son thata local non an chana tura duat thiam apoimo ni ati popol el khoma chuan tourism industry mason na sajje soin kovela industry thang chakber palina ani atia sum tam tak tho chua theinerem chang ani wangin Keini Serchhip District mi puite point tourism sectora sak takama kan son theina turin mathir thui tak nein khwalzin te boi pui dan injirte social media man tangkai te kan injir zer atulani ati district wise tour itinerary creation competition voi khan na hi November ninga zan khan ignite studio Khadla Tourism Department in Abuasaya he competition a hian Serchhip District IOin additional DC Pularin Zualale Sub Deputy Commissioner Dr. C. Vanal Chanimite Antel Ani Silal Minglua Akashvani News Serchhip Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Excise and Narcotics Minister Pil Ngilova Marhovin Vain Khan Agency Shang ten hena ruihlo do na tur sum cheng vibel chen hisem chu ani Working Committee on Ruihlo do kaltanga heun pot sa hi Excise and Narcotics Department Conference Hall Aizawl nei ani he huna hian tlongai pol tren khat Marathetlupi MTP Young Lai Association YLA le Central OMA hruai tu te tangin an hmalang na sang ngai thak ani Justice Sanjeev Khana chu Vain Khan Chief Justice of India somnga pakhatna atan rinom them tira laklu ani President Rapati Rumui chuan Rashtrapati Bhavana laklu in khom bot saya Chief Justice of India hi rin omna thu tiam tirin alalu ta nimena hun mangzo Justice DY Chandrachud athak don ani I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear of favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Jharkhand Assembly in Thantokhatna campaign hun join tlai khana topa political party shruai tu the top chain campaign top ne bepen thakani BJP shruai tu senior Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Jharkhand BJP worker te akoma double engine sarkar tu Jharkhand masona tan apai mot wasoi ani hetilan Jharkhand Chief Minister le JMM shruai tu Hemant Soren chuan NDA sarkar chungin Jharkhand chuan ngai tha a hlo hle ani ati Jharkhand Assembly in Thantokhatna hi Naktib ni lani ani turani Assembly Bill Somli Pathuma vote thak ani ang Chanchinthar Cherdi topna na tlang pui Tourism Minister Pilrin Pui chon chaltlang tourist lots chu
5-star hotel ani thena turin midang kota hlan outsource an tum ti asoi lunglei Mizoram Polytechnic zilai te chu an institution building pasari sarkarin luaman apek lo wanga courtin naktu ka kaldona wangim voin khan zilai te an institution multi purpose hall anin suan lut Justice Sanjeev Khanna chu voin khan Chief Justice of India somwa pakhat na atan rin omna thu tiam tira laklu ani Jharkhand in than thokhat na campaign hun chu voin tlai khana top chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani